Berarti sedereng ayah kan polis tanda sudah aja. Mong betul wanita. Ayo, aratu pamiarsa sinarang sami sanewang yang titiang. Mangkil lanturang titiang puniki nguningaya pari ini kan pumargin laluur. Mungwing pasek lan bendesu. Warih bapu jeneng ajak mekeja nene jani pirangang dingohang raos bapu ne jeneng sarung akang maring cita. Pangidekan bapu marep tekeni dewa ajak makejang melahang pesan nyeningahang raos bapu ni setone ni nyen bapu lakar nuturang yate nyatuang pemargin leluhur i dewa ni awenang rasa melek bapu nuturang tu mekejang yang jening apa ngade tuh tulah di dewa ring sejeroning pemargin leluhur apa ngetusing jening buin pati takon apa ngejual jening warih bapu ajak mekejang warga pasek aneh ada di jagat Bali duwi pune makejang lulu mekejang warga pasek dini di Gumi Bali netunya jeneng tua sing jadelet idewo mabuit uli abesik tunggal ulu tunya jeneng engkau mangkin juot sedayo nanda di bapu mapang ide tekini dewo mawit uling jani nyenceneng ajak makejang pemekas aneh ada dini di Gumi Bali nih dengolape sananan diri tusingnya ni dewo tadi yang sap apa buin tu ngadan ning sing inget tuah tunyan pemargin leluhure aneh ada dini di Bali tuah mawit abesik yang jeneng
kebeng sulung pinaku utamanya nih ane patut ane tatas pangidewa nawang tutening pelayangan jatuh yuat eling do pesannya nih dewang Sabtu ane adu di gumi Bali nih pinaku kenal leluhur dewa ini tuh asing jadelen pariangan atur do pesan yang idewa tulang liang lampu yang neka pertama catur pariangan ane ada di jagat Bali ini tuh jening nini jamilah karo dartayang baput aneka pertama itu ada di Gunung Lampuyang la elingan yo nyiwi mapan ditunyen pinggir ayat pariangan leluhur idewone de pesan yang dewong sang ingat tanggati tu nyenting ngeres titi ngaturang sembah ke pura Lampuyang ya kan kenek di pura Lampuyang genah hidayat pariangan leluhur dewone yade nastun genah periangan itu di alase ane madur kamu datang sayo yuwong yang genange di singede di tengah alas itu nyetening do pesannya di dewa sang saya lakar ngaturang sembahyat ngeruruh genah idani mapan iku mulut wewe tema kawinan kedel bapu nuturang pemargin leluhur dewone sawireh itu di Lampuyang pinake wit asali dewone make sujatinnya nih ulun apa kenek reng bangsor buene ditu di pura Lampuyang tua sing jadelen tu nyeneng pinake ulun paseke uwit pasek sedayu ne ada di Gumi Bali nih oleh sebab jalarannya adone teh dewa ajak mekejang warga pasek aneh adu di Gumi Bali ne tu jeneng dua sing jadelen uwit ne uli bapo jantung mekejang jeneng
rem lamboyang nangon kerti abang idewu tatas nawang warih pasek ajak mekejang nyentuh jening di Subani yang bapak ada di Gumi Bali ini anak itu yang di Gunung Lempuyang bapu nangun ya sekerti tuh gitu nyenjening maka sujatin nih bawit bapo nih ada di puncak Lempuyang sing jadelen bapo mau pikayun tuh nyen apa ngesidunya bapo ngemangukin yaitu nepukin aneh madan ke moksa nih jening ya dengan bapo jening warga pasek yaitu warih bapu idewo aja mengejang tubuhku gitu yang maka sujati nih pemargin bapu nih jenis